Klaim ka jing mi madan lang jo Kylian Mbappe limno ka Real Madrid hakmat ka Manchester City da arla wekol. Kadba ka Arsenal klub limno ika klub brok da laila not gol. Hagaba ka Arsenal menta klas khiam hitriang banrung syagarau 16. Warla day ka Real Madrid kabla yu tap gol ningkong haka menit ka arba pra lingba Rodrigo ya kabla assist da Jude Bellingham. Henry ke Manchester City klayu berpindah kait no haka menit ke balai pesan lingbau NO Really. Bat ke Manchester City klayu berpentam gol haka menit ke pasau pulai lingba ke penalti jungu Erling Haaland. Haka bau Erling Haaland mentah haka Champions League udai player bastetam ubalayo san gol naik san senmi madan. Kadba peteng tep gol Ronaldo hak jilkai perlok ka klub Al Nassr bersyaik Al Wada. Ha bapai sya ka jilkai ka Champions League hadir belah kudno ka jilkai ka rauk bahnriu. Gi sau teli ki tim ki bala tikena bandrung sya ka knock out stage kidai ka Arsenal, Bayern Munich, PSG, Manchester City, bat Atalanta. Namar pra teli ki tim kendrung direct sya ka rauk 16 kadba na du ka ba khandai hadu ka ba arp saw kendrung haka playoff knockout stage. Bad na lor kata sa saw tali kenyo ban rung biang ban kentu biang haka knockout stage. Kumta haba page hadu menta blakut karau ka riu ka jileka Champions League kini tim kibadon haka raw 16 kite ke Arsenal, Bayern Munich, PSG, Manchester City, Atalanta, Inter, Real Madrid, Atletico Madrid. Nang ta kira don lanik pada rung hakarau 24 kan knockout stage kidai ke Liverpool, Dortmund, Tottenham, Newcastle United, Chelsea, Sporting CP, Barcelona, Marseille, Juventus, Galatasaray, AS Monaco, Bayer Leverkusen, PSV, Karabakh, Napoli, FC Copenhagen. Kane kadang day tang harin blakut karau ke bah nriu, nre saart li kirau kadang sa karau ke bah nyiu bar karau ke bah pra. Kumta ka jing excited jung tim kadai ban yurung hadu karau ke bat 24 karau jung kanok out stage. Ndrei ki badon kam syapo ya kerdan ke ba arab saw kenduno bandrung sya kanok out stage hakane ke Champions League. Ndrei tang saw teli tim ki berarti kena menta bandrung hakanok out stage hakarau 16. Kublai sibot.